uregwa mturite kuru James Mutethia Magana kuma ntore Kathithi ntere cia Thimangiri kaunti Meru nombie kwithwa gikindagwo koti nene ya Meru ntugo ya mthina mabitia makuraga nyamu ari na mworoto gwa kwiya. James aombie kwithwa kiwatagwa tariki 13 mweri wa mbere mwanka uyu turi nturani ya Kathithi nyuma ya aturi kumba kwithwa bakiringa gari boti gituone kia borichi ati James nombite kwithirwa akiuraga akuru irendikanaga ikaenda gutiga kumba kwithirwa akiruga mutura nombe kwithirwa akimiriyaga kuringana na watho bwa koti kichunche kia 289 tongoreretwe ni Chief Magistrate Lucy Ambasi. James nombie kwithirwa akireganaga na mabitie mara na igamba riake komba kwithirwa rikigwetagwa tariki 26 mweri uyu turi na riumbe kwithirwa rikithikagirwe tariki 19 mweri wena mwanka uyu turi na rekerwe na cash bill ya chiringi 10,000 kana mbondi ya 20 na murugamo wa mbecha wotainu. Kiripotera Weru TV kuma koti nene ya Meru kaunti Meru ni Ugumbeta wa Robert Geicho.